redu. Kam gremo? Zdaj gremo. Kam gremo? Muzej. Točno. Od tega gospoda. Give it to me. Give it to me. Konc veja tu po dvorani. A pomemben podatek zate, a? Gogi. Ajde, ti možem pogledati pa. Daj umore. Daj umore. 92. Plačno smo bila tudi, ne? V Point Center gremo. Na Mercator. Ne, ni. Nista. Pardon. Pozdraviti grem sodelavce Crossbasket. Maša pa se bo delala, da razume hrvaško. Levo se vidi desno stran, ne? A ja, sorry. Po 300 metrih zavijte levo. Spravi še ravno. Tramvaj. Tega, kar v Ljubljani ne poznamo že nekaj časa. Šli smo v Crossbasket. Fucking 5-krat večji od naše trgovine. Nice, na 8, na 6. Ima stranje. Ideš tukaj 4, tukaj 3. Okej. Okej, moje želji ni bilo ustreženo, ampak dobro. To je pa to. Let's go. Je. Trg Bana Jelačića. Pa Miller. Ja, to je glavno, ja. Maša, kje sva že bila? V DM-u. Spadi. Ne. Kaj? Če greš spadi. A ja? Ja, greva, ja. Saj to ni najno, to je že bilo tukaj.
Mustafa, smej se, Mustafa. Ti si? Ja, vse. Moraš biti parajt. Hej. Ti si? Naravno sem jo ti vzeti. Na pol se vlečena? Ja. Jaz sem na pol nor. Lahko tebe ti doma. Kaj, Maša, ma padla enkrat? Samo enkrat. Ja, verjetno večkrat, ja. Jaz sem mislil čovnik grad, da jebem. Jaz sem zaprej napisal. Kaj pa lučke? Ja, lučke. Oši. Happy birthday for me. Thank you. You're welcome. Kaj pa moje darilo? In tako naprej, in tako naprej. Ta je kriva. Ful, dobro. Ful. Ja, dvojka. Tako se začne 31. december. Čin, čin. Maša sprašuje, če smo lušni. Sva. Ups. Polno je, polno. Novo leto v Zagrebu, brez odštevanja, brez vsega. Drugo leto zapored. Ja, tako. No. Nadam se da ćemo svi imati bolju novu godinu nego što je bilo ova 2017. To je to vzdušje. Kao... Drugače še nam vedno niso povedali, če je novoletno ali ni, ampak verjetno je. Pa lupčkajo se vse posod. A Maša me za rit grabe. A ja tega ne smem povedati. Domov gremo? Ne, še. Ajde.